karam mi pui du takte u chi bai vek ule kumin fur monsoon hian khuarel chiat na mangin kan nam afia me kani kar klem te kalta chung khan tuilian le leimin chiat na nasatak kan hmuwa in then khat achima lote tuina chima chung kwa a cheveka tuiluang chak takin kong puite achim chia mitam tak nun na lo thon oma a omani heng thil thang te hian india mi zong zong te min tilungai hle ani mangai te chan chung kwa te reom na chu kan zawaya reom na ani khoiphun apo boina thlen chuan kan ndrf sdrf mi te security force dang te mi zong zong in chuta mi te chan chua tumin zana te na an thok thi nei si pai te pon technology puina an la hiala tun lai thil tam tak thermal camera live detector weaving sniffer dog tele drone surveillance te puina in chomdol na chak takin tho chun jom zelani tin liam tur te chu tho theina mangin phur chu ania chiana darkara tran pui turin si pai te an ron che chuak thina ni tual chung mi te social worker doctor rural 2 administrator te mi zong zong in he hun har sa takara hian thei top an chua vekani tunlai hun har sa takara mi hring te ngai poi mo tu mi pui zong zong te chunga thinlung takin lom thu ka soidu ani karam mi pui du takte u he tuilian le ru su rawanga chiat na sa takara hian Jammu and Kashmir hian hlotlin na sa tak pahni ani ani heng te himi tam takin kan hrelo ni mai thei ma se chu tiang hlotlin na te chu I riat chian huna chu ni lom ve hle ang ti karing Jammu and Kashmir ra pula ma stadium pakhata record siamin mi pui an pungkhom heta hian pulwama hian zana cricket match masaber khel ania tun ma chuan hei hi thil theilo angai ani ma se tuna chuan kan rangam alo danglam ta he match hi Royal Premier League atelania Jammu and Kashmir tanga team rang te in khelani chu tiang chuan mi tam takabik takin thala de chuan pulwama a zana cricket khel hi nuam an ti hlea mi sang tam takin he sin hi mu nuam an ti tak zet tani Triente u nga event hlo pani na chu ram chu nga Khelo India Water Sports Festival masaber kha ani ome chu po chu Srinagar dal leka nei ani adik tak chuan hetiang festival buat sa ina hun big chu awang leni atumber chu Jammu and Kashmir tui lama infiam na larzo ka siam ani ome India ram hun rang atangin infiam mi zariat chuang zet an telani mechi infiam mi te po an nufual big lawa an telna renga mi pa te nen ain tluk deuh tho zelani player tel zong te chunga lom thu ka soidua in buat sai tamber Madhya Pradesh chunga lom thu ka soi tak meu ani Jammu and Kashmir in medal an la hnem bera Haryana le Odisha inan dotani sarkar le Jammu and Kashmir mi pui te chunga lom thu ka soi ani Triente u he event ta Hilton in Hiltur hian he event tel player pani hi biak kadua anjinga pakhat chu Odisha tanga local Rasmita Sahu ania pakhat jok chu Srinagar tanga local Mohsin Ali ani hemi te pani hi biak kan tumdo nani tuna anthu soi kan ngai thado nani Rasmita ji chibai kabu ka che hello kapu Rasmita ji ama se barachun in fiam na khovela hlotlin na thinlung takin kolompui tak zet cheni kapu kalome Rasmita kan ngai thatu te hini chanchin le infiam na jin kong thriat an du hlea keipo in thriat ka chak hle bok min thril theyangem o kapu ke hi Rasmita Sahu kania Odisha tang local kani ki hi canoeing player kani kumsang ni som le pasari khan sports ka zoma canoeing katrana national level ate tin national championship le national games ate ka tel thrin bokani
medal somli le pakhat kaneya gold som pathum silver medal som pali le bronze medal som le pali kadong to ani engtin nge hin fiam na hi inga event chodan hemilam hoi hian tuin nge fui masa che in chungkwa in fiam na boruak te a omem omlave kapu kalo chuana khuwa hian chu tiang in fiam na chu a omlava luya hian longkhal in fiam na hi om thina chuta chon tui choi turin ka kala ka thian tenen kanin buala canoeing kayaking atan long oma chumi chungchang chu engma ka thengai lo chu wang chon ka thian pa chu hei hi enge ni tin ka zota aka thian pa chuan jagatpura sai sports center om ti min thila chuta chon sports center a oma ka thian te po in min phur pui hle mai ka thian te chu englam pang nge ni ti te ka zot chiang da zela engtin nge no pangten tu ya hetiang hian an ti longkhal hi ani mayem ti te ka zot chiang a keipo telwe ka du thu ka khilani ti chuan ka chung te ka bia a ka pa hne na chon kal ka du thu ka khila ti chuan ka pa chuan rem min ti puin min ruai ta a coach te chuan trial chu February March la ni thrian ni thu le chu mi huna local le tur chuan min thril ta ti chuan a hun taka kan vakal le ta ani Rasmita Kashmira Khelo India Sports Festival nei ta kha engai ngai dan Kashmir ikal voi khatna ni em o kapu avoi khatna tan Kashmira ka kala Khelo India Water Sports Festival masaber chu ta chuan buat sai ania thilton pahni kania singles meter zani le meter zanga doubles oma apahne hian gold medal kalave thayani itana inti siang na buat sai ang mai ani don ani mo o ni e kapu kalompui takzet se ani kalome kapu Rasmita water sports ti lo in fiam madang enge ituina kapu water sports ti lo chu in tan siak khi katuya chol kala kapiang in tlan turin kakal thina kan fil hluya hian football khel claim ka zir boka chu wang chuan football khel hi ka ti thei ve viau bokani kapu first class atanga 10 class thleng school kalai khan eng thila po katel thina awa in pakhatna kani thina ka champion vek zel thina ni Rasmita nangma ang sport lama mason du tan hena thu cha engei nei kapu no pang tam tak chu an ina tanga ke an pen chua phal ani lawa nula ini chon ang tin ngei chuang ten te thin Khelo India scheme a he no pang tam takin sumle pai tran puinan donga no pang tam takin tran puinan dong to hewang hian no pang tam takin mason na po an hmuni tin ni zongjong hne na infiam na chua san lo turin ka hril du boka infiam na lama hian kong thui taka zo theya chu wangin infiam na hi game ni ma se taksa peng tintan a hrisel boka infiam na in malam mapana India tan medal lak hi kan mo phurna ani bok ole Rasmita ji kalom hle mai ipa po chi bai ka buka a chan chu har sal tam takara a fanu chu malam pan turin na fuya du sak na sang ber ka hlan chu ani Mohsin Ali namaste kapu chi bai le Mohsin ji lom thu ka soi tak meu im halam hundu om takatan du sak na ka hlan na che kalome kapu Mohsin Khelo India Water Sports Festival masaber ilo mangzo ta chu ta chuan gold medal la masaberini engtin nge hi ingai kapu kalom hle make Khelo India gold medal kadonga voi khatna tan Kashmir thil thlengani soi ho na tam hleya sar chungkwa zongjong te kan hlim mani mai skula om zongjong te po an hlim veka Kashmir mi zongjong in gold medalist ti in min kawani chuti ni chon tu na hen milar takilo ni theita ani mo oni e kapu chuti ni chon eng tin nge tui in fiam na lam hi inga event eng hlok na ngei mu kanu pan lai khan long chu dal leika ka mu ma sabera ka pa chuan ka ti don em ti min zo te chuta chuan sentara madam hne na kan kala madam chuan bil quiz min zir tir ta ani ole Mohsin ramchung phun thang trin mi an local towa voi khatna tan water sports program buat saini chu Srinagar athleng ta a dal leika ania mun thang local ania chuta mi te chung tin nge inom kalom hle mai sar mi zongjong in mun tha ani ti le heta hian engkim a thavek ani ti min thril ani kapu Bhopal Kerala Himachala te kakal to boka
player tam tak kan kala thian tam tak ka char boka dal lek lal choka po kan va kual mun tina kan kal kuala Pahalgam thlengin kan kala Jammu Kashmir ra kan thala te hian ramro puina in thlen theya chu ithil ti mangin alantir ta ani kapu ka du thu sam chu Olympica medal lak hi ania chu ka dream ani bok ole ente ihne na tonga ka riat nu loka khan goosebumps ka neya kamu sung theinia kapu kalome Olympica medal lak hi ramtana nam hla saktir chu ka du thu sam om chun ani e kapu ma ka son zeldo na India sarkar chunga polom thu ka soya Khelo India hian na satakin minti phura heta hian voi khatna tan hetiang thil hi a thleng ta ani chuwang chuan school a po cheering om ngei do na ni ole mosin bia kinum ka ti tak zet ka ai o in ipa chunga lom thu ka soya iba abik takin ipa khalom thu min lo khilang che Khienteu ram im khatna ek Bharat Shrestha Bharat ti hriat na hi ram masona tan apoimo hle heni ko hian in fiam na hian hun poimo tak achangani ti achiang hle ome chuwang chuan in fiam na rang khel tu te lo thang lian zel se ka ti hle ani kan ram hian tournament a khel tam po le alo thang lian zel do na ni nangni player pani le in team mate chunga du sakna ka hla na ni karami pui du taktiu UPSC ming hi in revek to ngeyang he institution hian ram chunga exam har saber pol civil services exam abuat sai thrian ani hi civil service toppers te thusoi ril ru ne thei tak te hi voitam tak kan lo the to thin heng thala te hian din mun har sataka le khan zira an thorim na mang hian herong bol na hian mun achanga ma se thrian teu UPSC exam chungcha ka hian thudik danga om chutiang candidate thiam sang tak te chu an oma an thorim na po midang ain ane big low masela finally sa margin claim te chawin an tling talo thina ni heng candidate te hian exam dangatan in bo sai thar anga yani hei hian an hun le sum te na satakin ati hek ve bokani chu wangin tu na chon hetiang zir lai be sei om tak te tan hian digital platform siam maluni ta a ming po Pratibha Setu ti ani Pratibha Setu hian UPSC exam ranga stage jong clear vecto masa final merit list ming lang lo te data o mani he portal a hian hetiang thalai thiam tak sing chuang omna data bank o mani then khat chu civil service atan anin buat se then khat chu engineering service a antel duwa then khat chuan medical service stage tin unclear vek bok mase to pa chuan than anitlat thin lawani tuna chuan hetiang candidate jong information chu Pratibha Setu portal tan da ani private company te chuan hetiang zirlai thiam tak chungchang hi he portal manghian an lo thrin ta a an nathok turin an thlang ta thian ani thian te u he malak na ra hi alo lang tran ta he portal manghian candidate zatam takin na tak mai instant job an hutwa margin claim te hnut chia thalai te chuan tuna chuan in rin tong thar nen ma an son ve ta ani karam mi pui du takteu voina hian khovel pum ngai event chu India ramlam anita khovel pum in India ramathil om theite chu athlir me kani hemi ne na inzom thil ton nuam tak mai kanai tlat mai tuna hian podcast ti hi a fashion le ti country ome mi rang in thupui rang ne na inzom podcast an ena an ngai thlathrina ni hi tuna ya ke po podcast trend khata katel ve to bok chutiang podcast pakhat chu khovela podcast larber Lex Friedman ne nan ni chu podcast a chun thil tam tak soi howani ya khovel mun rang lawal ta chuan ngai thla a podcast a ka soi lai hian in biak na kal zela thupui pakhat alo chuak to ani German player pakhat chuan chu podcast chu ngai thla a angai tu na chu a chunga ka soi to te chu angai tu ta ani chu thupui nen chuan a in zom tha ema amma sabera chuan thupui chungchang zir chian na aneya chu ta chuan Germany Indian Embassy chu abia a Indian and in zom na siama du thu lekha aziak ta ani German player pakhat
rilu ne tu podcast a hian modi ji hian eng thu pui nge a soiti ingai tu nge yang he thu pui hi enge ni ka khiat non ti rang che podcast kal zela hian Madhya Pradesh a Shadola football craze ne in zom khopakhat kalo soilang to ani diktak chon kumhnikal ta khan Shadola hian kalokal to a chuta chon football player tenen kanin huwa podcast nei chung jong hian zo na changin Shadola football player te po kan soilang bok kani German football player le an coach Dietmar Biersdorfer po in chutiang bok chuan alo hreve bok Shadola football player no pangte nun zin kong chu aril ruwa alien hleni diktak chuan chuta football player thiam tak tak te chuan ramdang ngai event an hlong ti chu kan ngai tua thleng ngai lawani hi tuna chuan he German coach hian Shadola player then khat chu Germania Academy pakhata training pek arotta ani hemin hu hian Madhya Pradesh sarkar po in an in bia relo te ya Shadola tanga kan thian thala then khat chu Germania training course ni turin an kaldo nani tin India rama hin football alar chhozel ti kan mu hian kalom hle boka football ngai na tu te chu hun an nei piangin Shadola to thin turin ka nge na chuta chuan sporting revolution thleng mek chungun takin mu turin ka ngen seu wani karami puilu takteu surata cheng Jitendra Singh Rathod chanchin thriat chuan in hlim ve hlen karing Jitendra Singh Rathod hi security guard ania hetiang malak na ro pui tak hi ania hei hiram mangai tu zong zong te tan chuan in fui thar na ro pui tak ani ome kumeng mazat kalta tang khan Mother India hum hal na kunga nun na hlan tu sipai zong zong te chanchin a khol khom thin ani voin hian in do pui pakhat na tanga tun thlenga ramtana martar mi huai sen sang tam tak chanchin a khol khoma martar thalak sang tam takani bokani voi khachu martar pa thu sei chuan a thin lunga khoya martar pa chuan chuti ani chuan ka fa pa hi om to lo ma se ram hi a himta ani lom ni ti in hethil pakathian Jitendra Singh thinlung chu ramma ina lama tuina mak tak main alwa khatta ani voin hen martar tam tak chung te nen a in be pop pa an thok ho tame kani tu na chuan martar sang ni le zanga velzet anu le pa te ke tanga le lung aron keng tel boka hei hi sipai telaka ama ina le ain ha na thuk tak en ti na nung ani Jitendra nun hian ramma ina zir tu dik tak min zir ti rani karam mi pudu tak te u tun la hian in chung lama te in liana te sarkar office te solar panel eng chuak mu tur om foti in hungayang tuna hian mi ten apoi mo zia an rithiam toa riluzau takin an pomta ani kanram hian ni pathian mal somna adung na se e ma chu wangin eng wangin nge achak na pek hi ataka kan man tang kai lo te lulang ni thian teu solar power hian lo nei tu tanun atidang lam mek boka lo nei in ang thorim na in ang lo nei tu in ang ma se tu na chuan thorim na ra chu alo tamin alo hlotling hle jok ta ani hei thak dang lam na hi solar pump le solar rice mill atang alo chua kani voin hian ram chung ste tam taka solar rice mill zatam takda anita heng solar rice mill te hian lo nei tu sumlak lu ati punba ka an mel po ahlim ta hle ti in mu tur om to ani thian te u bihara devaki ji chuan solar pump mangin khochanchin athak dang lapta tuna chuan mi ten mangai na nen Muzaffarpura Ratanpura khuwa cheng devki ji chu solar didi ti in an kauta ani devki ji nun hi kongol sam ani bi khaulo no pangte in pasal la neya lote takte neya fa pali enkol turin mo phurna anei bok malam hun buai tak ani ve thinani ma se aril ru abeidong ngai lava self help group azoma chuta chuan solar pump chungchang thu adong ta solar pump siam tumin thei top a chuatan ta ti chuan hlotlin na alo changta ani hemnu hian solar didi solar pump chuan khomela ti dang lam ta a tun ma a ram acre klem te chau tuipek theina huna chuan tuna chuan ram acre somli chuang zetin solar didi solar pump patangin tui andong theita ani
ข้อchungเราในตู้ดังเตปุ่น Solar DD campaign ฮีอันรอนซอมเวปกาอันถ่ายทาร์เตอโลคริงชาอันซุ่มหลักหลุปอปุงเฉาตะเลอันนี้เทียนเตอูอามาอินเดฟกีจีดุนซูกุลปลิชุงอินคุงทัดเทียนนี่มาเสวยนาจวนนาจูอินรินตอกนะฟัมกิมเนนอโลถกตาSolar DD นี่นะมังอินซุมอันถกชัวกะอังไงนอมเบอร์จู UPI กัลกลังอินจูมันอโลในตู้เทคเนนัตรงนินปอยซาหล่ออลาตะเทียนนี่ตูนาจวนขปุ่มปุยะจะตักินอันเอ็นตาอาทอริมนั่นแหละมาลำหุ่นเทียนเฮียนนิจักนาจูอิเล็กทริกชัวน้ำไม่นิลาวินข้อตินะเองทาร์เทนตูจักนัทาร์อันนี้ติอติลังเจียงตะเลอันนี้กระรำมีปุยดูตักเตอูSeptember ni somle pangahi India Rama Engineero pui Moksha Gundam Vives Varaya Piansam mani chuni chu Engineers Day ti in kan mangthin ani engineer ti hian machine an siam mai ni lavin mumang chu ataka chanti tu karma yogi anni India Rama Engineer zongjong te hi kangai sang hleya antan du sakna kalhana ni thien te u Lal Vishwakarma biak na hun thiang limpo September thla hi na lo thleng don ta ani Vishwakarma Jayanti hi September ni somle pasari a lo thleng don ani heni hi kan Vishwakarma u naw te tan kan hlana anni hian thla khata tanga thla danga nam ku chuak thian na le hriat na an hlan chhong zel ani kan thingrem siam tu thil siam tu rangkachak cher tu bel siam tu lemziak thiam Thingrem cher thiam te hi India ram hausak na lum phum an nia sarkar point heng kan Vishwakarma u naw te tan puinan Vishwakarma Yojana akal pui ani thiente u tuna chuan audio recording pakhat ka play sak du cheu ani ilongai thlang u इस स्टेटों के बारे में मैंने जो कुछ किया या हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया chu wangin he certificate a hian state sang ta na kati apiang emo kan sarkarin Hyderabad ta na ati apiang emo ti dikani ti injiaka ma se Hyderabad chanchin hi hetiang hi ni tin hria chu kan ti chu tiang lama chuan har sa tam tak kan tok bok ani state jong lal fapa jong ne na englal fapa emo englal emo chungchanga thutluk na diklo kan siam lawang ti kalo tiam to ani mi zong hi in ang tlangin kan enang mi zong chunga po eng thil po thleng se chu tiang bok chu an chunga thlengang ma sen tan chuan chu tiang thleng chuan in rem na kan siam ani thian te u hei hi Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel o ani Hyderabad ko pui thil thleng chungchanga a o ani ya aril ru anati alang theyani thale September thla hian Hyderabad Liberation Day kan mang bokang hei hi Operation Polo atel mi huaisen zong te huaisen na country deng na thla ania sang khaja ko somli le pasari August thla India ram zalen na amu khan Hyderabad din munchu adang lam hleti in revekang nizam le razakar ho ti du dana chu nitin apung zela mi te chu tricolor an choisa nemo Vande Mataram anti wange mapoin tha an ne thrin ani mei chiale mer thei te chuan khe om an tuara chuti lain Baba Saheb Ambedkar point he har sat na hi alien chhozel ani ti in alo vaw khan to bok ani atopa chuan Sardar Patel chuan akuta ala a sarkar chu Operation Polo tan turin atne theita ani record time chungin kan sipai te chuan Hyderabad chu Nizam dictatorship atangin achua zalen theita ani karam mi pudu takte u khovela khoi hmuna po kalila Indian culture in khongani dan hi mu tur a om zelani hengong hi khovel khopui liana chau ni lovin khopui te naw zo ka po mu thei ani thin chu tiang thil chu Italy ram khopui te naw tak Camp Rotondo po mu tur a om mani heta hian Maharishi Valkimi lim chu tlangzar ania he program a hian tual chung mayor telin abial chung ami poimo tak te an telbok Camp Rotondo cheng India ham chuak te chuan Maharishi Valkimi lim da ani wangin lom thu an soyani
Maharisi Valkimi thot ate hian min fui na sa hle ani thian teu tun thati lama khan Canada khopui Mississauga a Lord Sri Ram lim fit somnga le pakhata sang chu khon tlangzar ania mi te chuan he thil hi an phur pui hle ani Lord Sri Ram lim ro pui tak video te chu social media an share na sa in adar na sa hle ani thian teu he Ramayana le Indian un phung hmang ina hian tuna hian khovel mun tin alo thleng ta ani Vladivostok hi Russia rama hun ming thang tak pakhat ani classic line -20 atanga -30 degree Celsius thlenga khovo na mun ania tun tha chung khan Vladivostok a hian exhibition danglam tak nei ania Ramayana thupui hrang hranga Russia no pangtelem ziak siam te po achunga hian phouchua ania heta hian inti siak na buat saitel ani bokani khovel mun thang thanga Indian hamnon phung lama thriat thiam na apung zel hi alom om tak zet tani karam mi pui du takte u tun tum man ki bat chu lo du tok don ta ila heti lai hian Ganesh utsa fi rampuma manani nakin loka ku tam tak alo om le don heng festival ate hian Swadesi hi i thei ngil ngai tur ani lawang thilpek chu India ramasia mania kanun engkim hi Swadesi ani turani chuang takin hei hi Swadesi ani tila chuang takin Swadesi ani tinon fo ro le hei hi sentiment nen hian ma kan son anga yani mantra pakhat aoma vocal for local kong khat chau Atmanirbhar Bharat tum pakhat develop India ti ani thian teu he hlim na zong kara hin in zawain faina hi ngai poimo zelangu a chan chu faina om namuna chuan kut hlimna apung le zol thin ani hi thian teu man ki batatan he tiang za thi message tam tak kadong thina i rot na zong hi program ata na poimo hle ani ngai dan miron thon je lang chu man ki bata kan ten lo huna chanchin thrang kan soi ho le do nani kalome namaskar